Namaste world, namhlanje ngiphethe video. Ngiyathemba niyaphila. So ngizokhuluma ngama-model engiwasebenzisayo. Ngizonivezela indlela nani engingawasebenzisa ngawo. So imarket ihlezi waveza lama-model. So lama-model lawa into evela njalo. Kahle kahle mina mangibheka imarket, into engiyibhekayo Z2. Mangabe imarket iyaphezulu, ngizobheka imodel ehambelana nemarket eyaphezulu. Mangabe imarket iyaphansi, ngizobheka imodel ehambelana nemarket eyaphansi. So sinama-model awu-2. Sine-model ye-buy, sine-model ye-sell. Njengoba sine candlestick eli-bearish, sibe ne-candlestick eli-bullish. Okay, okokuqala ngizocela ngikhulume okay, so before ngiqala lama model lawa into engayisebenzisa njalo everyday. Into esiphakamisayo as ama-traders ukuthi singakhona ukudlulela phambili ukuthi masifika ku-market njalo sifika sibheka into entsha, njalo ufika nge-mindset entsha, ubheka something else entsha, maybe lo uyifundile nani, yabo, then lento leyo izokhoza ukuthi uluze. Kodwa mangabe ufika nge-mindset A1, let's say ufollowa i-step by step esi-1 njalo uma uza ku-market, nakanjani angeke uhlala ungawini, nethola, because wena into oyibhekayo ileyo plan yakho or imodel yakho. If ayifomeki imodel yakho, then awu-trade ngalelo langa lelo. Kodwa mangabe iyafomeka ngalelo langa, kusho ukuthi uzo-maximize ngayo leyo model leyo, nethola. Okay, so imodel yami njengoba nazi yonke into not yonke into, kodwa most of izinto engizifundisa la kule channel le ngizifunde ku-ICT, nethola, nale model le ngiyithole ku-ICT. So mangabe nifuna ukuyifunda more in details, ningangicontacta, but ngizoyiveza la. If akayitholi la, then angazi, nethola. Yeah, you can just comment ukuthi yini ungayitholi, then ngizobona ukuthi ngenza njani, nethola. So let's say ulindele imarket ukuthi iye phezulu ibhaye, nethola. Then mangabe ulindele ukuthi imarket ibhaye, kamele ulindele ukubona into eso. Imarket izoya phezulu, i-create le high le. Le high le siyibiza ngani? Nge-buy side liquidity, buy side liquidity. Then i-drop imarket ifail ukuthatha le low le lela, then create le low le, then le low lena sizoyibiza ngani? Ni-sell side liquidity. Then imarket izoyenzani? Izofuma le formation le bese izocleara in i-sell side liquidity because seyiclearile i-buy side angisho. Then ikunikeze another formation, maybe bese iyachubeka so on a specific time of the day. So kusho ukuthi la ila ofuna ukuzithola khona mangabe khona i-session oyi-trader key time of the day, nethola, ila ufuna ukuzithola khona, maybe uzobe ungene lana or wherever, nethola. So lento le yenzeke la into olindele ukuyibona mangabe imarket yenzani? Iyabhaya ngalelo langa lelo, ngiyangithola. Okay, so sibona kanjani ku-candlestick? Angithi candlestick siyazi ukuthi i-open, i-low, i-high, bese kuba inani? Ne-close, or kube open, i-low, bese kube i-high ne-close, nethola. So kusho ukuthi sikhuluma nge-candlestick eliso, asikesi for ukungabi straight, nethola. So sikhuluma nge-candlestick elime kanje, nethola. Lento le into efome kanjalo ku-market, but ngizoyiveza masiqala. So this is a classic buy model, ne? Then mangabe ulindele ukusela, let's say ubonisela ulindele ukusela, sell,
into ulindele ukuyibona into ekayo. So i-market izocala yenzeni i-drop, then i-create le high le bese i-break le low le i-create. So nayi low i-break iqala, so sithini i-sell side liquidity, then ishiye le high le phezulu angisho. So le high le yona sithini i-buy side liquidity. So immediately after mayiceda ukuthatha ini i-sell side siyazi ukuthi izobuya izothathane i-buy side. So siyayilinda mayifika la yila songena khona ngani ngama short wethu ke la sesosela khona, then sesiyasela sele nayo then iyasela maybe uzobe usele lapha or wherever nayithola. But this is not the only trade you can take on this day, kodwa ngizokhuluma ngayo ngesinye isikhathi. So into eyenzeka lana ukuthi i-market iyenzeni, icale yavula open, then yaya phezulu, then yaya phansi, then yabuya close. So angazi why ngingakhona ukuyenza line straight namhlanje, kodwa nayithola i-concept yami. So market iyavula iye phezulu, then iya phansi bese iya close. So it's open, high, low and close, or open, high, bese create low, bese iya close. Nayithola. So into ekayo, so yiyo le imodel oyibhekayo kahle kahle every time mawenzani mawutrade. Njalo mawuyobheka i-market, let's say ufuna ukubhaya into okamele uyibone into ekayo. So into engathi ithini, ithi zigzag zig ne, then kube nalo. So i-market izobuya izothatha lo, then mayiceda ukuthatha lo ila siyibhaya khona. Nayithola. Bese ngapha ku-sell into enjani, ithi zigzag zig, kube nalo, bese i-market ibuye izothatha lo bese yenzani, iyachubeka iyasela. Nayithola. Niyayibona lento le, I know ukuthi niyayibona. So mangabe ufuna ukukapitalize maybe ngamanye ama-moves during the day, into kwamele uyazi ukuthi ku-buy model kuzoba ne-sell eyi-1 maybe nama-buy ayi-2. Nayithola. So sizoba ne-sell eyi-1, sizosela maybe la ukutargetha i-sell side, then mayiceda ukclear i-sell side maybe sobhaya mayila, or siphinde sibhaye futhi masila. So kusho ukuthi sinamabhaya angayi-1, 2 ne-sell eyi-1. Nayithola. Then ku-sell model yona ungayitholakala. So kusho ukuthi every day kunama moves ayi-3 kahle kahle, major moves ayi-3 ayenzakalayo ongacapitalize kuwo. A1 iya ku-opposite direction yalawa amanye ayi-2. So lana bozoba ne-buy nama-sell. So i-buy mayiceda ukuthatha ini i-sell side, then uyabhaya utargetha ini i-buy side, then mawuceda kuphuma la ulinda ini market maker sell model, then uyenzani, uyasela la, then uphinde usele futhi mayilibe lichubeka. Nayithola. So kusho ukuthi uzothi buy sell. Nayithola. So into engiyibhekayo njalo everyday mangibheka imali.